je razborito da Europska komisija, molim lijepo, službeno, ne onako potiho više, nego službeno na papiru od 30 stranica kaže sljedeće: nemojte upotrebljavati riječ Božić, nemojte upotrebljavati kršćanska imena. Pa dragi Bože, dokle smo došli? I sad ti isti hoće da mi njima vjerujemo. Dakle, on ti ne da upotrebljavati riječ Božić, nego praznik. Da, znam, gospodo, praznik za vas jest, jer su vam duše prazne, jer vam je mozak prazan, jer vam je život prazan, jer ti je srce prazno. Jedino vam je pun novčanik ili kartica, ali ona će vas kao ova podmornica odvesti u dubine propasti. Zamisli, službeno. Ursula von der Leyen, koju naši po Zagrebu ljube, da ne kažem šta. Pa mi smo došli, braćo i sestre, do takvog paradoksa da nas, kršćane, katolike, brani ateist Zoran Milanović. To je do tolikog apsurda došlo da je čovjek rekao: ma dosta više ovoga. Dosta više ovoga programa. I onda će naravno one koji ovo sad govore reći: to su teoretičari zavjere, nije to ništa. Da, ovo je ta Istanbulska konvencija koju su i naši izglasali prije nekoliko godina. Ovo je ona na djelu. Da nemaš pravo ni na Božić, a još se dalje ide. Nemojte, kaže, više upotrebljavati dama i gospodin. Jer nema više muško-žensko, nego mora biti nešto neutralno. Pa su već u zrakoplovne linije uveli: nema više pozdrav lady and gentlemen. Nema. Šta mi je palo na pamet kad se to događa? Da se nešto, kaže, rodno neutralno ljude pozdravlja. Naši stari ljudi, to mi je sinoć sinulo, kad su htjeli Sotonu imenovati, a ne reći joj ime, znate kako su govorili? Tamo ono. 5 puta ću ponoviti. Za đavla naši stari su govorili: tamo ono odnilo, tamo ono ga osvojilo, tamo ono ga zavelo. To je to. To je Sotonin projekt, đavolski. Da mi više nemamo on i ona, nego ono. Tamo ono, đavao. Đavao. Nikakav put to nije ni tolerancije, ni snošljivosti, ni borbe za ravnopravnost spolova. Kakva je to borba za ravnopravnost spolova? Tebi ne smije reći da si on. Ili meni, ili tebi, ili njoj reći da je ona. Nego ono. Ono. Tamo ono. Kojim se očito, što je Papa Benedikt Emeritus rekao, stvara se u svijetu jedno novo vjerovanje, jedan novi kredo se formulira, ali bez Boga kredo. Kredo bez Boga. Zato je pomalo udar na ono što je Božije, na ono što je duhovno. Zato je udar da se u gradovima podižu jaslice bez Isusa. Ja ne razumijem. Jesam li ja stvarno poludio?